AFC M23 ngo birashinjwa kwimurira abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Muri raporo yatangajwe kuri uyu wa gatatu itariki ya 18 Kamena 2025, ubuyobozi bwa AFC M23 bukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burashinjwa kwirukanira ku gahato abaturage ba Kongo mu Rwanda bwitwaje gucyura ku bushake abenegihugu b'u Rwanda. Uyu muryango uvuga ko iki gikorwa cyibasiye abantu barenga 1500. Nk'uko uyu muryango bitangaza, abantu benshi birukanwe mu mudugudu wa Karenga muri teritwari ya Masisi ahari hazwi nk'indiri ya FDLR, ariko ngo ntabwo bose bakomoka mu Rwanda bitandukanye n'ibyo M23 ivuga, ahubwo bamwe ngo ni abenegihugu ba Kongo bibeshweho ko ari abanyamahanga. Iperereza ryakozwe n'uyu muryango bivuga ko ryerekana ko abantu bateranyirijwe Sake bakimurirwa i Goma hanyuma bagashyirwa ku rutonde kugira ngo berekeze mu Rwanda badahawe amahirwe yo kuburana ku iyirukanwa ryabo. Umushakashatsi muri uyu muryango Clementine de Montiel abisobanura agira ati, ikarita yabo yitora akenshi niyo yonyine ibaranga yatwitswe n'abayobozi ba AFC M23 ibashinja gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri uyu muryango, ibyo bikorwa binyuranyijwe n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu n'amategeko agenga ikiremwamuntu. Clementine de Montiel agira ati, byaba bireba abaturage ba Kongo cyangwa impunzi z'abanyarwanda, kwimura abaturage ku gahato ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse rimwe na rimwe akaba ari icyaha cy'intambara. Uyu muryango kandi utegamiye kuri leta ugaragaza kandi uruhare rwa UNHCR, umuryango ushinzwe kurengera impunzi, aho ngo abakozi bayo batanze inkunga y'ibikoresho byo kwimura abantu batabishaka. Umushakashatsi ati, UNHCR ifite inshingano zo kugenzura umwirondoro n'ubushake bw'abaturage. Icyakora ibyo ntibyakozwe neza muri iyi dosiye. Human Rights Watch itanga urugero rw'uwitwa Melance Maniragwandi Kubwimana yumvise mu kiganiro yagiranye na TV5 Monde ku itariki ya 20 Gicurasi 2025. Uyu yagize ati, nta muntu n'umwe nzi hano, ndi umunyekongo, ndashaka gutaha. Raporo ivuga ko kuva muri Gicurasi 2025 AFC M23 yakoze ubukangurambaga bukomeye bwo gutahuka ku baturage bavuga ko ari abanyarwanda, cyane cyane ngo bwibasiye abahutu b'abanyekongo. Bamwe ngo bashinjijwe babesherwa kuba abanyamuryango cyangwa abaterankunga ba FDLR cyangwa se ko bafite imitekerereze y'itsembabwoko, birukanwa nta bimenyetso cyangwa bitanyuze mu nzira ikwiye.